为应节维赛节的到来，生命弥勒佛院满怀喜悦地举办了异常热闹的慈善义卖会。活动现场呈现了多种美味可口的特色素食佳肴，为节日增添了浓厚的喜庆氛围。Sarul. Pasarul ya? Pasarul. Ya, boleh. 为应节维赛三宝节的到来，居港生命弥勒佛院在3楼举办了一场慈善义卖会。温馨热烈的氛围，加上不避而来的素食香味，迎接着一批一批前来参观的民众。生命弥勒佛院慈善义卖会负责人Regan Kusuma 表示，这次活动不仅体现了维赛节的精神，更别具意义的是，今年的义卖会设有超过20个摊位，提供各式各样的植物性与纯素美食。他指出，所有食物均由佛堂的志愿者们共同筹备而成，展现了团结协作与奉献精神。佛堂一贯推崇健康、环保的生活方式，因此所有餐食皆为纯植物原料制成。不仅有居港代表性美食本本，现场还提供如万隆的 Batagor、雅加达风味面条、传统鸡丝烫面，以及地道的雅加达 rujak 等来自各地的经典素食。Sedang ada kegiatan bazar amal dalam rangka menyambut Waisak. Jadi kita udah lakukan ini dari kemarin ya. Jadi dari tanggal 10, 11, 12 ini adalah kegiatan reguler. Jadi kita ada menampilkan banyak kuliner, lebih dari 20 stand dengan mungkin puluhan kuliner yang ada di sini. Termasuk di tahun ini kita ada sumbangan kuliner dari Jakarta, dari tim Jakarta. Ada bakmi Jakarta, juga ada misop dan ada rujak dari sana juga. Dari mana aja itu Pak? Yang UMKM atau dari kita sendiri? Jadi ini memang relawan-relawan dari umat-umat kita sendiri. Jadi karena kita di Viara ini juga kita menjalankan pola sehat nabati. Jadi rata-rata kuliner kita itu semua sehat nabati. Jadi vegetarian vegan. Regan 也希望通过这类活动，不仅能够增强全民之间的和谐、团结与互助精神，更让维赛节的喜悦与祝福从佛堂流向全国各地，滋润美味心灵。Lutfi Pal TV